Om Swastiastu. Sani mangkin titiang jagi ngaturang pepelajaran indek kesusastraan Bali. Napikeh kesusastraan Bali punika? Kesusastraan Bali mawit saking keruna sastra. Pinaka wangun pasang pagas sejeroning basa Bali. Raris poleh pengatarsu sanem tegas luwih utawi becik. Lan poleh konflik kean sanenyih nayang artos kewentenan. Dados nani kesusastraan mentegas kewentenan utawi keweruhan sane luwih utawi becik tur membuat. Nganutin ab jagat kesusastraan Bali kekepah dados kalih. Kapertama inggih punika kesusastraan Bali Purwa. Kesusastraan Bali Purwa menekadi kesusastraan gancaran, kesusastraan tembang, lan palwakil utawi prosa liris. Kaping kalih kesusastraan Bali Anyar menekadi satu bawa utawi cerpen, satu lantang utawi novel, lelampahan utawi drama, lan puisi Bali Anyar. Nganutin bangunnya nih kesusastraan Bali talar kekepah dados kalih. Kapertama punika wonten kesusastraan tembang. Inggih punika sekar are utawi geningan, sekar alit cepat, sekar madya utawi kidung, sekar agung utawi kekawin. Sami nomor kalih inggih punika kesusastraan gancaran utawi prosa. Minakadi tatua cerita utawi folklor, tantri wirid cerita, babad, wonten tutur, usada, lan palawakil utawi prosa liris. Nganutin tata cara ngelimakan kesusastraan Bali talar kekepah dados kalih. Kapertama punika kesusastraan tutur utawi gantian. Kapertama wonten kegeningan, satu-satu, lan paribasa. Sani kaping kalih wonten kesusastraan sesuratan. Nekadi puisi Bali Anyar lan tembang. Nah mungkin angin lelebang pengresep indek kesusastraan Bali sani mungkin durusang mekari bagan utawi skema anenin indek kesusastraan Bali.